Nikah kedua terus Mak mata sih pocong. mungkin banyak ngakan nasi pak kudu ngakan rong jatong duap jatong huring Mau kita bereta nikah. mungkin nikah isa ada penyakit pak Aduh. Mak antar kata mata. Madai marwano ko mangkoy madai patang apa siya ko. Jadi dokter ko mulen beriro ko tadi lebrek saja ka. Ya tigir mata yang hari ko. Jadi dokter ya ka madai ko. sakit na pembian pak Aduh sakit cetak. pak mungkin lu periksa lagi Aduh. Sebarang mun gula si sakit. Duh, mau kita bereta nikah. mungkin nikah isa ada penyakit pak Aduh. Antar kata mata. anak pembian matan pak mazin jelengah nikah pola itu nusit pak Aduh hari ya coba kompoi tak tepur kok hilang ya kok tang mata ya. Aduh mak tergerda iya kok mata kok tak bisa aja ya kola. mungkin pak pembian nikah sebelum ditanangin Tanangin apa jong? Beni tanangin nikah tanganin. Aduh mak bayang. sebelum ditanganin kutu soheb kade pak Sohib apa jong? Kau tak ngerti ya jong? Aduh kak. ruh pak si cucu long ruah Oh iya lah tuli jong. Ada tulian jong. Kau ya panas lah mata jong. Duh kak. Ada iya kak. kayak gila gula siapa si soheb pak Kibon. locok pak locok pak Aduh. Aduh. siapa Oke. Sana ambil nafas pak buang pak buang pak jangan pak Kenji Jong, mak keli alat sohib ci jong. Aduh. biar nih kayak ya harus improve pak bareng begitu oksiden Iya lah jong, mari ya lah basang kapila. Ki tadi siapkan pak siap pak Ki ba ki. ya biar mah anu deren biar nih ke orang dere cina deren biar nih ke karening asanu sang bolo dua orang on nikah kedua terus Mak mata sih pocong. mungkin kan biar sakit mata pak mata nembian ini kan mandol lah Tuh tak ada Hari ini korongku marwan subari dibantu roh. oksiden gula masa Obsiden apa jong? kerua batu nyabek kerua oksiden Oksigen lo jong. apa pak Oksigen. tak kirain oksiden Oh. siapa pasang anu pak oksiden pak oh ini pak tulisan pak Aduh kocong. mungkin membantu oksiden jadi nikah pak Kenapa sih sumpah jong tangan lo jadi nikah pak Ada ini
Mun bede ongkeun deureum mi bola ongkeun seton. Leman bon mun kita seton deureun bian da oleh leman ge. Ada dia iya kono cok. Engki bon. Bian nikah mun ro cepet beres pola makan aja gua. Nikah bian cenyak benyak ngakan nasi pak. Itu ngakan dong jatong duap, jatong guring. Maafas deh iya cok. Engki gua mun jatong duap mana bedere, jatong guring. Kematan embian. Mak penter bencong. Ngalah jurusan apa bencong? Gula bang, ngalah jurusan perikanan pak. Kairan beres di kocong. Jengki, mau temu pak. Gula boleh, mana gede pak? Aduh ke, mang ada iya kok.